Саламатсыздарбы, кымбаттуу Гүл күнүнүн күйөрмандары. Барсыздарбы, амансыздарбы? Өткөн кеткен майрамыңыздар менен 1 апрель жалганчылар майрамы менен мына ошентип бул проекттин бүгүн 3-чү концертин силерге сунуштап атабыз. Ушул концерттин башында сиздер менен мен бир 1-2-3 мүнөт ушул проект жөнүндө сүйлөшкүм келип чыктым. Себеби дегенде бул проект жөнүндө аябай көп ар түрдүү ойлор айтылып атат. Кече жакында бир журналисттер отуруп алып айтат эмиш, булардын концерти кайсы күнү барып түгөнүп калат экен деп. Анан мен ошолорго айтып коеюн деп атам, Кудай буйрса түгөнбөйт. Орустар айтмакчы, не дождётесь деп коет го орустарчы. Бир гана нерседе бул проект бүтүп калышы мүмкүн. Бул биздин көрөрмандар, силер залга келбей калганыңарда. Себеби дегенде моундай кыйын заманда бир күндүк концерт коюш бул өзүнө өзү мындай каптабай турган проекттер да. Анан мен азыркы 2 концерттин баарын базардан дисктен көрүп аткандардын сөздөрүн угуп атам да. Концертке барып 200 сомго билет алгандан көрө мен дисктен эле көрүп алам деп отурат. Ушу бизди сыйлап коюш жерден келип көрөйүн деп келген силерге рахмат. Биздин көрөрмандар ушу силер колдоп турсаңыздар, буйруса бул күлкү түгөнбөйт. Бул концертти бир айда бир жаңы концерт жазыш үчүн туугандар. Абдылда, Борончу, мен үчөөбүз чогуу жашап калдык азыр бир үйдөчү. Чын, болбосо болбойт. Чогуу жүрбөсө концерт жаза албайсың. Мына чыгармачылардын адамдар билет. Бул концерт ойноп сахнага алып чыгыш, жаңы концерт бир айда аябай кыйын нерсе. Ошон үчүн бул үчөөбүз чогуу жашап атабыз, билбейм, жыл бүткөнгө чейин эмне болобуз, бирок жашап атабыз азырынча. Мындай каждый раз боло бербейт, ошон үчүн келгиле. Мына сөзүңүздү бузуп койгон жокпузбу? Жок, как раз кризис жөнүндө айтып атам эле муну. Борончунун сенде сөзү бар экен. Мендеби, эмнеге? Жок, сиз айтып атканын айтпадыңыз, үчөөбүз чогуу жашап калдык дегенде мен биякта туура эле айтып атат дедим. Ушу чогуу жашап калдык. Ушу Рахман эке, атамдай болуп, Абдылда акем, апамдай болуп эле ушул чогуу жашап калдык ушу бир жерде. Бир тууган болуп калдык. Чайды кайнаткан ушул, идиш аякты жууган ушул, жыйнаган ушул Борончу. Рахмат кызым. Чын, кээде шешепте булгап коюшат, жууган мен. Кыскасы кызык эле болуп атат. Өзү Рахман концертте айтып атат. Жана дис деген бир неме экен, менин бир жеңем эле айтат, жакын эле жеңем. Аябай жакшы концерт берип аткан турбайсыңарбы дейт. Жакшы концерт болуп атат, барып бир билет алып көрүп койсоңуз болот десем. Койчу эле дейт. Сен барып 200 сомго билет алып анан сени көргөндөн көрө 40 сомго диск алып бала чакам менен көргөн жакшымы деп. Азгалда ошол бүгүндөн баштап токтотуп атабыз ушуну. Борончу көпкө туруп калдык окшойт. Рахманга мындай Жок, эми бул киши биз саясат жөнүндө көбүрөөк сүйлөп атабыз. Өзгөчө мына Рахман эке, сиз саясат жөнүндө кийинки убактарда көбүрөөк жазып атасыз, көбүрөөк сүйлөп атасыз, заманды көрүп атасыз, ар кандай болуп атат. Ошон үчүн сизге кичине бир белек бар эле. Эми кичине бир аз өзүңүздүн коопсуздугуңузга кичине неме болсун деп ушул жаныңызга ала жүрсөңүз ушуну. Пистолетпи? Ооба. Башка бир беле дебедиң беле, пистолеттин буга эмне кереги бар? Буга эмне кереги бар? Атканды да билбейм муну. Анда гүл бермек белем, сиз да кызык экенсиз. Жок, билбейсиз, эми ар кандай дем, эми көрүп атасыз, жашоодо ар кандай болуп атат. Керек дем салып койсоңуз жаныңызга. Мен билбейм. Эми азыр ар кандай саясатта ар кандай нерсе болуп атат. Жок, мындай. Мунуго бергенин бердиң. Бул пайдаланганды билеби де. Эми пайдаланбаса да эстеп жүрөт да бизди. Бул жоготот азыр эле муну. Жок, муну жоготпоңуз. Мун деген атайын тапшырылгандан кийин мындай сактап коюш керек муну жакшылап. Муну түшүнчү, муну оружие дейт. Оружие, карма. Нары карма. Көрүнбү, даже кармаганды билбейт бул. Муну бери кара, муну секин алып барасың. Темирден сеф жазайсың, içine саласың пайдаланбаганда. Ачкыч өзүңдө болуш керек. Өзүңөн башка эч ким пайдаланбаш керек. Себеби закон ошентип жазып турат. Билесиңби?
Албай эле коеюн, шуну алып эле койгон. Жок, эми подарка кылып Жок, эми белекти кайта албай эле коеюн дегенде киши эми кызыктуу болуп калат экен. Рахмат го. Жок, андан чоңурагын деле бермекмин өзү негизи анан. Өтүнөр бербес. Сен эмне бердиң муну? Ма, өнерге апарып Эмне коюп бердиң муну? Не бердиң? Унчукпай турсаңыз эми кийин кереги тийип калат да, жоңго бербейсизби? Аруж кана? Тынарга берип койдум. Айттым го буга. Көкме бербеш керек, оружияны колдон колго бирөөгө бербеш керек. Ал сага гана берилди. Анын көтөрүп турам ушеде интересно. Кандай эмесиң, оружия. Тынар. Бербес, алып келчи. Ушундай да боло. Не oldu? Алып келчи пистолетти. Ne? Пистолет бер деп мазык берген пистолет. Ha, ırspek verip koydu bana. Кайсы Рысбеке? Мына да. Алып кел деми. Irspek Бени кара, Тынар кое турчу. Айтып кой, мына элдин көзүнчө бердик жоготуп атасың я. Кокус бирөө барып бир бала кылып койгон болсо, кийин саясий куугунтук деп жүрбөгүн. Айтпагын айтып коеюн, чын? Неси жок. Айттым го мага керек. Оружие дейт аны. Мага кереги жок дедим го, мен сурадым силерден. Тап. Алып келчи бары. Ой, Рахман аке. Irspek. Ой, Рахман аке. Жана- Оружие дегенди кичине жанын алып жүрөт, бирөө мындай кол салса алып чыгыш керек да. Az bir cana tapancanı verçi. Кайсы тапанчан? Cana men sana verdim o. Аны мо борончунун телеканалине берип койдум эле мен. Çakırçı, yap gelçi. Çakırdı. Hazır. Kana orужие. Irspek sana tapanca verdi mi? Андеген көтөрүп келаткам жолдон эки бала келип алып кетти го менден. Alıp koyup durdum bundan. Kökme. Men sana ber dedim. Ver dedim. Mine verdin buga? Başın var mı senin? Жок, мындай да. Мага интерес. Мен сурадым силерден. Ой, аксакал, кызыксыңар. Мен силерден тапанча бер дедим мен Жок, сага. Рахман аке, уксаңыз кичине. Bergenler sen çalışma. Baldan. Rahman Onda ake akıl de. esti bunday akıllı tokto bire görmeysin. Ne uğraştır daha? Абайла. Мындай, абайлап момеле. çek. Не болду? Bunday akıl esti Koydusun. tokto bire göret de ana. Котсаң айтып коеюн, мен түшүндүрүп коеюн. Кичине абайласаңыз тиги Неге? тигинен абайлаңыз Абдулдадан. Неге абайлайм? Ой, ал жакында ауйду албады, омой. Желмеңиз албайм. Эмне болуп тур ауды болсо? Ой, мурда жип айдап жүрчү. Сиз жип айдап атасызбы азыр? Ооба. А мурда жип болчу да азыр ауйду сатып алды да эмнени ойлоп атат ким билет? Абайлап кыйкырыш керек да, кыйкыра бересиз. Жок, мында бир элитный концерт коелук деп. Ошо, мен деле ошону айтып атам да, туура, мен деле. Жок, мындай урушпай айтса болот. Элитный концертте урушуп коебу? Элитный концерт деп атабыз. Элитный. Элитный концерт Не? алгандай өзүнүн. Элитный деп коет да мындай. Жок, алгандай дейм. Элитный түшүнө албай атпайм ошого. Кандай адамдар да? Кандай адам концерт? Мындай элитный. Sen өзүң айттыңбы? Айтчы, айтчы өзүң. Элитный ал. Не? Элитный концерт коелу дедик Мынау деп атат го ошо. көкме билбей атат элитаны. Ал міне айтчы сен өзүң. Элита неме да мына элдер үй сала албай кыйналып жашап атса, кээ бир адамдар $1 миллион үйлөрү салып койгондо кыргыздар карап туруп, ит экен мына элиң, эл ит экен, эл кыйналбаса дегенде ошондой. Ошону элита дейби? Ошону элита дейби. Rahmat. Muna gördüңөр da Toral. Bu dele karaçı kichineke olsa da oylayındım aynen bular bir tapancanın arkasını uçunca çavuşalar gül versen bir atı bulatım nerede. Toral kaldın. Rahmat karı. Tapancanın tandap gelip saka verdi da negisi. Tapancanın barkın bilmegen emeler güldün barkın ayaktan bilişet bulara. Eli tamin eken bilbeye çıkan hazır. Rahmat. Atın kim? Атым Сауле. Эмнеге бизге бербей Рахманга берип атасың? Тынарга. Атам айтты, акылы жок го бер деп. ЛТР коомдук телеканалынын колдоосу менен жайкы эс алуудан кийин
Ar bir aydın aldısı Aralaştın Azil tamaşası Kayradan sahnada 6-7 sentyabrda Sport ordosunda Rahman Razıkov'dan Canı Dolgor Koykum sözdür Bordu ezgen tamaşalar jana Jağımdı ırlar Baştalışı saat 19:30'da Öksür lavatam. Öksür bakın. Kuday hırmatı yaylanayın. Beni tanıp atasınlar mı? Görünüp atan mı? Avuşuntu bile göremersiniz bile olur. Biz beşara tok dokulduklar. Tok cetkiz almayı ölüp atamız. Gelip alıp büt bağırdın carkıratıp alıp oturasınlar. Uyandınız mı? Anam bir deme desene tok dokulduklar, anam tok dokulduklar ölüp gidelim mi? Bir talaska koşun, bir callavatka, bir hoşka, bir çüyge karatıp koyun. Ötkönde bir ösle açsam, o son için familyalar satıl kalıp da dep koyun adam. Uşu kança min gekter cervisti suğa bastırıp koyup tok dokulduklar tiyağına da biyağına da su vereli dep çantalaşma tavsuka. Uğurda vatat. Degelinen te geçtim başına varıp 3 gün yattım kaytarıp. Birinci günü hiç kim gelgen yok. İkinci günü karap dursam bir bala geldi. Eşek bile iki filek artınıp. Kayakta karma aldım adam. Kayaktasın desem görse şeydi staloydu işletken derken. Tök deyip töktürüp koydum. Kadimki de tolat düştü. Şimdi silerin azalını arıtardım cadem beni. 3. günü dağı karap dursam aptamat götürgen 6 salda cüret alarını da karma aldım. Vuruştum da şişe bakala dağına. Siler satmaklasın ar bakmak. Diginde mi de desem 10 randaydı tam. Görse alar meni karma vardır. Görse kaytara tekele yani. Candır hey! Hey can ayısı etti can! Candır da candırıp koydu can! Can ayısı etti ne çürük oynar bu ne? Can da var. Hey bana. Karangılı bar yoktu. Hey başka gün öçür görün adıyla cedetti baldaydı var. Candırıp koy. Hey! Tiginin alıp geç beri. Sen şu yerdin çoğusun bu. Çoğun emezim ben. Ya. Nalogu isteyim ben nalogu. Gayırmadı vaylanayın hey. Uşu tok cetbeye tattep te tok tokuldan. Cöğe geldim zımdım başın karap kayerden üzüldü dem. Sizler gel çarkırat valıp oturasınlar. Yok. Gel valıp. Uyan demez mi? Oy men tok. Yaylanayın kuday canağı. Usvali vaksakal ne kılıp atadın? Koy kıla baldar koy. Dep koy boy bu. Aksakal. He. O usuvali aksakalın işten getkeni kaçan? Kaçan gittiler? Ya köp yıl oldu anın getkeni. An iş istemeyi bazen. Yok. Anan kimiz istemetin? An biles de al usuvali kayaktık. Kayaktan hele. Usuvali aksakal tündükten bolçu. Anam bile oldu. Andan keyin tüştükten bir gelgen masayla iptegen. Anan kim istedi? Aldağı gitti. Andan keyin kayrat tündükten boldu. Akayıp degen. Anan? Al gettiler kayremi tüştükten boldu bakayıp degen. Bir ayaktan bir ayakta. Akaravaşını jutkurlağır, o çiletmenen ele bolup atırsınlar mı? Anan elemine hızı çuvalıp atasınlar. Biz emes o bizden öyde oturganlar özlerince. Ya bilmem orta yolda biz tok tokul. Tapır edip bir yakı atıp geçecek. O ne oldu? Şayılap geldik. Tapır tupur narcak atıp geçecek. O ne oldu? Cahilap geldik.
Sen emine alasın? Men aksakal, men alar menen nemem yok. Men nalog çoğultam. Aynen. Nalogtordu sen çoğultan. Aylanayım. Başkasın koy. Başka nalogumdu koy aylanayım. Biz toktokuldukların o Svet'in akçasını çoğultup vermeyin geteyin. Aksakal hazır Svet kemes janağı özlerinin üylerinin nalogtorun berbey jüret köpçülügü. Nege vermedi ya aylana? Berbey jürettim. Assalamu aleykum. Aleyküm assalam. Neme çakırgan ekesiniz. Jo özünüz barat elektay beker gelipsin. Çakırattanı buna uşular. Nalog tök koydu. Ben otur tutuşum bunda. Buna otur bunday. Otur öyle. Otur. Ben otursam bunda. Aksakalım ne? Eyvallah. Sen bana nalog dökmeyi biliyorsun ya aylanayım. Aksakal. Ya. Pensiya albay atastar bu. Almayatam da. Bunu oşoğondur nalog tökpey atat, biz akça yok, bir albay atavuz. Bular akça nalog töksele, sizlerin pensiyanlardı bermek biz. Bu niye töküşkeni? Bunu oğu zangaragan üy seni köyün bunu oğu. O meniki. Bunu oğu eki kavattағы senin üyün bu. Aldağı meniki, biroq uy emas, tualet al. Buna. Bu ne de? Tetigi. Ya karabaşın ucu, tetigi tuvalet mi? Ya aylanayım, o şunca cerge çiz. Ya aylanayım, tuvalette eyle salmaysın mı? Buna ki, nalog tölü. Hay caman nefse değil, mamile kılda. Buna oğur emes жерге zangıratı üydü saldыңар, nalogun төлebey kaç kilosun, ne? Mamleket. Men түшүнгөн жокмун. Эмнеге мен налог Ben төлөшүм? mamleketke nalog төлebeysin be. Ой, мамлекеттин менен кандай ишим бар мен? Qanday işin olmaydı, he? Qanday işin olmaydı? Sen mamleket menen işin bolmay kaldı. Ya, Hey. mamleketin menen işin mi ne de? Bizdin mamleket, qanday mamleket bilesin mi? Билем. Qanday mamleket? Мындай эгемендүү мамлекет. Egemendiği mamleket tap koyat bizim Sen niye mamlekette. vurmadın mı be? He. Daha qanday mamleket bilesin mi? Açı, şu mamleketi de bilmek. Qanday mamleket? Биздин мамлекет адам укугун коргогон мамлекет. Gördün mü adam hukukun korgoğun mamleket. Korgoğun mamleket. Buna kö. Bilip durgun akmak. Aldın bakçasın, ver akmak. Ой, Аксакал, кайсы акчаны алам мен? Mamleketin akçasını alıp, gileytip, zangıratıp, salıp alıp, memleketim bilmem de. Жок, Аксакал кое туруп, мен кайсы Buna акчаны senin алам? ayağın usul kişi pensiye almaya otura sen nalak. Özel etse bana. Кандай эме түшүнгөн жок. Hey, memleketten kredi aldın be. Ой, алган жокмун, өлүп кетейин, апай. Бир тыйын алган жокмун, апай, Аксакал, апай. Anamına uydun ayaktan saldın. Бул үйдү мен о Россияга барып, иштеп, пешине термине салдым, Аксакал, апай. Soğumaz. Anan sen kaysa akçanı doğulu Yok vatan. bunday da öpsen, öpsen. Bunday da. Yok aksakal. Men aytып atmam, pensiya almay atam dep atasызбы? Bul nalogtu töksele, sizge berem de şol akçadan. Ya bu Rusya'dan gelip alan saldım da atmay bu. Memleketten algan emes mi? Yok algan emes mi? Алган эмесми? Senden algan emes mi? Yok. Алган жок. Atan bana başını zıttırdı. Айтам. Anam yine bunu vurup atamız. Ошону айтам. Hey korkma başın var mı senin? Yok. Tikinden almasa, bundan almasa, geçen an özelene bile Saat 4'te neyse gidiyorum.
Молданда номер болса жакшы анда. Аныкта калат. Жарык өссө эртең күйөт. Бирок үмүт өчпөсүн. Эл тагдырын калчыгандар чүкөлөрүн ойлоп туруп өкчөсүн. Суулар тоңсо жазда эрийт, бирок жүрөк тоңбосун. Билармандар муштум болуп түйүлгөн. Бейпилдигин элдин бир аз ойлосун. Териштирбей уруулардын тамырын, тегиз көтөр түптүү элдин өргөсүн, такталашкан төбөлдөрүң бир элди түндүк менен түштүк кылып бөлбөсүн. Бүгүн кетсе кызматынан эртең бийлик душманы. Кетсиндерге кошулат да кечейкисин унутуп, даяр тура сени тирүү жутканы. Ишенбеймин мен алардын кыргыз үчүн күйгөнүн, канча жолу далилдештий албай кызмат үчүн кетсин дешип жүргөнүн. Кыжырланам, көрүп туруп кытмыр жалган күлгөнүн, бирде оңдо, бирде солдо бөдөнөдөй билинбей, бети жоктун сайрап коюп, билинбестен жүргөнүн. Бир күн ошто, бир күн көлдөн тутантып, эл тагдырын ойлу-мойлу от кылып, кетсиндерге кесе айтсам токтотсун, кетелекте алоолонгон от чыгып. Мен дагы депутат болуп, Кыргызстандын келечегине саясатчы болуп, өзүмдүн салымымды кошоюн деп жакшы аракет кылдым эле, бирок шайлоого катышып, өтө чоң ийгилик менен утулуп калганмын, аны билесиздер. Аяка өтүш жаман кыйын экен, аяка аябай көп акча керек экен да, мен жөнүнө кошулуп алдым аларга. Анан көпчүлүк учурда сурап калышат, Рахман ака, эмнеге өтпөй калдыңыз эле деп. Анан эми мына айтып отурган узун сабак болот экен, мен ошону кыскача эле мына ырга жазып койдум элем, ошону силерге сунуштап коеюн. Мен киммин? Мен депутатмын шайланбаган. Колум таза пара алып майланбагам. Доллар сомду капчыкка басып алып, добуш бер деп эл журтту айланбагам. Мен киммин? Мен депутатмын, өтпөй калган. Ант берип баш мыйзамды өтпөй калгам. Анткени башкалардай байлык менен көчөгө шагылдарды төкпөй калгам. Мен киммин? Мен депутатмын, болбой калган. Чындыкты айткан үчүн оңбой калгам. Анткени башкалардай бата тилеп мечитте кой малдарды сойбой калгам. Мен киммин? Мен депутатмын, утпай калган. Сөзүмдү шайлоочулар укпай калган. Баталар коммерческий болуп кетип, курук сөз кулактарга жукпай калган. Азыр мен депутатмын сахнадагы. Чачмакка кереги жок акчадагы. Эл берген мандатым бар куудул деген эч кимдер менден тартып ала алышпайт. Эчем миң долларларын чачса дагы. Рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Эми туугандар, бул чыгарма жанагы мышык майга жетпей калып сасык экен дегендей болуп жазылып калды да ошону. Элтер коомдук телеканалынын колдоосу менен жайкы эс алуудан кийин ар бир айдын алдысы аралаштын азил тамашасы кайрадан сахнада 6-7 сентябрда спорт ордосунда Рахман Разыковдун жаңы долбоору, койкум сөздөр, боорду эзген тамашалар жана жагымдуу ырлар. Башталышы саат 19:30. Оор кылмыштарды суракка алып бетин ачуу боюнча бөлүмдүн башчысымын. Акыркы убакта бизге жаман күнөө кое турган болуп алдыңар. Кылмыштуулук ачылбай атат, кылмыштуулук ачылбай атат, буйрутма өлтүрүүлөр ачылбай атат. Ачып атабыз. Керектүүсүн. Анын баарын ача берсең согуш чыгып кетпейби эле? Мындай карап ачабыз да, караштырып, кайсынысы керек болсо ошону ачабыз. Анан эле баарын ачып бергенден да бизге жумуш калбай мындай. Ошондой орну жок жанагындай күнөө койгон токтотуш керек айланаңдар. Биз тил адамбыз деп. Анан жана бандиттериңде жаман кыйын болуп кетти азырчы. Ар белекет кылып алдышат да, ар белекет кылып. Бу жерден карап турсаң башка жактан калат. Бу жактан карасаң тияктан чыгат ушинтип жаман. Жаман кыйын болуп кетти. Эй! Алып келгенсиз тигини. Daha bir onu karmap geliştirme. Tamam. Emine de göndermeler bu.
Oturuşkanın argo bu la. Bana çaktı mecburacım. Eldin bağırına la uşuttu oturguzasın harbi. Çoңдорду çoңda ikisine de oturguzabız. Beni da başkaca kapar oturuşklasan da gel götürgüle. Бар. Салам алейкум. Aleykümselam. Kapana. Bunu mu bile böyle? Мен bir жаш баланы алып келген екен десе ақсақал тұр ғой. Yok ayttım tüylerge. Hey mende atanlar vardır. Ha koygula baldır desem bolmaydı. Daha biliyorsun tepti arkama. Hem жаш балдар аларға Tutumsun tep koydum. аларға тарынбай эле коюң. Эми кызматчылык ошондой да менен. Öyle çaşına kayla vala kesin ko özün ele çakırbayt bilen. Geletelim ko. Мен сиздин мындай аксакал экениңизди билбепмин. Болосо өзүм эле бармакмын ошо жакачы. Sağa varır mı gelmek mi ben? Мергенчисиз го дейм, э? Ki men bi. Uksan gerek ha. Анчамчы уктум ооба. Ya men balam o uruk tukumum menen barımız mergençimiz. Ya? He. Şu gösk atamda. Mene ayıldagılar gösk atar dep koyuşat. Kiliçkam oşonday. Жакшы атат окшойсуз, э? Жақсы құдай берсе о оқпош емен атпаған дерсем қалған жоқ қатаң бір жаш кезде аюдан баштап аюсын жолборсын илбирсин текесин ешек атқан жоқ бүт ливайын Коёнчу, коён аттыңызбы, коён? мергенчи қойын атап атаң кейбір ақмақтар koyan atvalı bilana maktana verişedi ki beni atıp da böyle. Sizçisiz. Vay koyonga ok karatmayın normalliği mergençi. Gelene mıntıklı görüşetip koysan hele cülekçü ver. Bir canı bir koyandı ışında kılıp art dedim böyle tarsın cülekçü gitti. Ha görse mıntık mı dele tezkeri karma var mı? Bir canı bir tek attım sakaydı bereyin. Şunda meyelep durup bastım ele tangırı talpeleden işte. Bağırıp karasam göskü anam but katıp mene art kut katıpın. Bir ok menen mi? Bir ok mene. Lan çadı. Mına. Kanti bir ok menen kulakanan butka değil mi? Attım döşeldim. Kantip. Görse al tekeminde kaşını atkan eken de mi? Kulağın kaşı batıptır da. Kayran öz moşonda baskan eken bile tan. Barsam butu alan kulağı. Жақшы атамдың. Oşa janağı bir ok menen ek koyan attı degen menden kalgan. Жақшы. Тамаша көй екенсіз, жақшы. Tamaşa köyemiz bolğanla şonday. Жақшы, жақшы. Ey балдар. Ал келші бер. Soğunuz. Бұл мынтық сізге таныш mı? Ey bul benim mıntığım ko. Özü de. Ana utan buna. Ana çatan. Ana durup dedi 15. katlarda tas tersem kata. Minege? Daim çakırımla gelgendir de. Granatım bolğanda lozzaga ırgıtsam eda. Çoңdor oturatma dayım. Oşun özünün mıntığım atan. Köp jıl boldu buga. Bu akırkı жолу қачан атқансыз бұл мынтық менен? Ya. Акыркы жолу қачан атқансыз дейм? Akırkı jolu kaçan. Este joq atan. Bulaka üstüne oğu üstü göngönü kaçan. Bulaka üstüne korkutup bile kalkanmış hazır.
Бул мынтык демек сиздики. Меники. Бул мынтыктын номери жок го, аксакал? Я. Бул номер жок го мынтыкта дейм бул. Мынтыкта номер жок болсо бул. Мынтыкта номер болот айланайын. Ой, bunun номери, бул мынтык барда sen emez, mende жок кес болчал. Бул чоң атамдын атасынын атасыныкы. Улам атадан балага калып келип отуруп, анан мага келгенде ок калбай калып атпайбы. Жок, мынтыкта номер болуш керек. Номер болбосо бул законго туура келбейт. Номер жок айланайын. Кандай каякта номер деши. Биринчи деп жазып кой. Андай эле номер иштеп атсаң. Аксакалымды айтыңызчы, бул сиздин мынтык болсо, бул мынтык кандай болуп Ганси авиабазасынын колуна түшүп калды? Мына американецтерге Ооба. Ятаң ал каяктан барыптыр. Мен ошону сизден сурайын деп чакырып келдим да. Соңуз отаңыр. Американецтерде да бет жок го менин мынтыгыма байланып калса. Анан эле мени кыйкырып атышат алар. Жана Иванов деп аты өлтүрүлгөн бала мына ушул мынтыктан аты өлтүрүлүптүр. Менин мынтыгыманбы? Ооба. Ой, бул атылбайт, мунун огу жок. Айтып атам го, канча жылдан бери огу жок турат. Огу жок мейли, огу Жөн бар эле экен. мындай коркутуп коем бирөө келсе мындай кылып. Мына октору бар экен. Ушул ок ушундан чык. Ким айтканы? Эксперттин жыйынтыгы бар, заключение бар. Эксперт? Ооба. Ушундан атылды деппи? Ооба. Карабашын jutsun берчи бери. Мына карасаң сайылбаса каяка атылат бул. Батпай атпайбы? Мунун огу мындай эмес, бул кириш керек. Анан биягынан пактага майдан мындай ороп алып, анан ширенке чап күйүкскөндөн кийин анан барып атылат бул. Бирок эксперттин кагазы бар да бизде, эксперттин заключениясы бар. Именно ушул ок менен ушул мынтыктан атылды деген. Аны каяка барабыз? Жайланай, сен эксперт ишенесиңби же көзүңө ишенесиңби? Карасаң батпай атпайбы, батпай? Жок, батпай атканын мен деле көрүп турам, батпай атканын. Бирок эксперт ошентип айтып атпайбы? Ушудан атылган деп. Өлөнө мен деген кагазга ишенемби? Кандай немесиз? Ошону айтып атам да, сен кагазга ишенесиңби же көзүңө ишенесиңби? Мен сизге даже бирдемени айта элекмин. Эмнени? Өткөндө бир криминалдык разборка болуп кетип, ошол жерден эки адам ушул мынтыктан аты өлтүрүптүр, сиздин мынтыктан. Ойланайын Кудай. Алганы эмес, эгер мындай айта турган болсом, ачыгын эле айтып коеюн. Тиги Баткендеги маджахеттер келгенде согуштагы өлтүрүлүп калган бир маджахет ушул мынтыктан атылган экен. Сиздин мынтыктан. Мүмкүн. Аткам. Эшикке чуркап чыгып алып, маджахеттер келгенде. Баткенге бардыңыз беле? Жок, барган эмесмин. Эмнеге барам мен? Жөн эле маджахеттер жүрөт дегеннен эшикке чуркап чыгып туруп, Баткенди карай баскам. Барган болуш керек. Айланайын. Ушул жерден туруп Баткен карата атып бердиңизби? Анан ошол жака жетиптир. Ушунча тоолор турса, акылыңыз бар эмеспи? Эле. Мнеге жетпейт. Кантип жетет тоолор? Мына ракета ойло бул. Капчыгай менен барганда ок мындай. Да жакшы барып ошо маджахетти таап тийиптир. Таппай калса кайра баса бермек мындай кылып. Сагам. Тамаша көй экенсиз, Тамаша, чын айтып атам. Сен жанагы Акбараңдын көз жашы деген кинону көрдүң беле? Таш чайнар. Ошондо ушул мынтык менен атылганда. Ишене бер. Карагул ботомдуктуң беле? Ооба. Ошондо ушул мынтыктан атылган. Ойлонойли, коңчу аксакал. Мен айтып атам, эксперт экөөбүз айтып атабыз. Жомок айтып бердиңиз го, жомок. Чын, айтып атпаймынбы?
Карагыл ботом качан өткөн эле. Ошо, оме, андан мурдагысында баягы караш деген кинону көрдүм. Бактыгулда жүрчү да бул. Иш кылса отурушум керекпи? Сен мага иш коскошуң керек болуп атат да. Жок, козголгон иш. Менин кемпириме да коскошуң керек. Неге? Сен тиги Жантай ак мөөрдү алганын билесиңби? Ооба. Ошондо менин кемпирим ортомчу болгон да. Ошого иш кошкосоң болот. Сүтнөр деп коесуң. Сиз ушул эмне өзүңүз жалгыз отурбай, кемпириңизди дагы алып барып отурайын деп атасызбы? Анан түрмөгө жалгыз отурайын менен. Али сизди эч ким отургузган жок эле. Жок, баары бир. Кайсы түрмөгө барайын, айт. Отурум. Эмне отурум? Макалга барайын беле, каяга барайын? Жок. Али сиздин түрмөгө барбашыңызды адилет сот чечет. Анан барасыз. Ой, билем. Мен эксперт сот үчөөбүз бирдей эле айтабыз эле. Билем, бас алайын. Кемпирим аркаман алып келгиле, бол мен кеттим. Отур. ЛТР коомдук телеканалынын колдоосу менен жайкы эс алуудан кийин ар бир айдын алдысы аралаштын азил тамашасы кайрадан сахнада 6-7 сентябрда спорт ордосунда Рахман Разыковдун жаңы долбоору койкум сөздөр, боорду эзген тамашалар жана жагымдуу ырлар башталышы саат 19:30. Капельницаны кичине мындайраак жакыныраак койгула деле үйрөтө албай койдум. Так. Бу жыргап түш көрөдү бул аксакал. Ой, аксакал. 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 Ой, аксакал. Ой, кесим ичип жаттыңыз. Уктап каласыз да, уй кетип калбады. Уй кетти. Не болду? Салам алейкум. Алейкум салам. Ой, ойго талбай элатам сизди жантан бери. Эми кандай операцияга алып кешкен экен, кичине сүйлөшүп алалы. Анан кийин деле уйкуңуз келбесе деле өзүбүз эле уктатып коебуз. Кандайсыз? Жакшысызбы? Каяктан келдиңиз? Токтогулдан. Токтогулдан? Жолдон чарчаган окшойсуз, а? Эми мындай эме. Айта берчи сен, уйкум болом атат. Эй, аксакал. Жо айта берем, эми мындай да бизде операцияга доктурга келитканда кичине даярданып келдиңизби? Даярданганбыз. Билесиз. Силер качан даярдыгы жок кишини алып элеңер? Жо, ошону сүйлөшүп алам. Даярданган бир тууг алган уйду саткан 18 000 болуп калды. Уй арзан экен. 18? Ошентип даярданып келгем. Жакшы, бирок кичине жетпей калат экен да, 5-6 миңден мейли, ничего. Торпогу бар былтыркы. Анда эми шаштырбайсыз, өзүңүз бу жерде болосуз да, залог деп коем да. Өзүңүз бу жерде болуп турасыз да, калганын төлөйт да бала акыра. Андан переживать этпеңиз. Эми илгери мындай болчу аксакал. Илгери деген мындай общий наркоз деп коет. Жалпы уктатып койчу элек да. Бүт мүчөнүбү? Уктаганын дагы, уктабаганын да уктатып коет элек. Азыр болсо менде жарымы дабын уктап калган. Анда жакшы болуптур, кичине укол азыраак кетет экен да. Эми азыркы учурда метод бөлөкчө болуп калган. Азыр мына ошол буттун өзүнө эле местный наркоз деп коет. Буттун өзүнө эле сайып эле бутты уктатып коюп эле операция кылып кое беребиз. Ушундай жери бар. Анан аксакал кичине сүйлөшүп алалы.
Бутты алмаштырардан burada азыр айтып атпайм, местный наркоз деп. Мына сайып коябыз дагы өзүңүз менен сүйлөшүп атып эле операция кылып коябыз. Билдиңизби, оңойлоо экен. Жакпай калса сразу айтасыз, жакпай атат деп айта бересиз ушундай. Жөн эле койсоңчу. Жок, болбойт, көгөрүп кеттир. Бу Көрдүңбү? Мына көрдүм, сиз уктап атканда көрүп койдум. Бул 1 жылга жетпейт да. Сөөккө тээп кеттир. Ошон үчүн аксакал мына буттун бизде түрлөрү бар эми. Азыр жетишкен заман американский бар, японский, кытайский кичине арзаныраак. $1000 бар аксакал, ой. Iya. $1000 бар, $500 бар, анан $300 бар. Vay. $1000'ını koy aylana. $1000'ga benim butum almaştırgandan göre da bir $200 koşup baldarım beni göğüm koygonu jakşı var. Эми аксакал мындай жерде жатканда жаманчылыкты сүйлөбөйт. Жакшы ниет кылып жатыңыз. Ден соолугуңуз үчүн эмне? Эми азыр бизге ден соолуктун эмне кереги бар? Кудай балдарды аман кылсын, болду. Канчадасыз? 77. 77. Eğer tuğra bolsa, bolbosa 80'ge varıp kaldım. 80'ge varıp kalsanız anda men Kitayskiden эле салып турайын эми бир 5-6 жылга жардам болуп турат. Balarat. Ortonçosunu salıver. $150 эң арзаны бар, ошону салайынбы? Mayli. Бир чыпалагы жок, анан сол бутта. Боло береби? Sen benim kayısı butumu jazagan atasın. Оң бутtu. Эми арзаныраак ордуна сол бут салып коеюн деп атпаймынбы? Жакшы да, мындай бир беткей басып каласыз постоянно. Сол жака. Элдерден нааразы болбойт, шылтоо менен каяка бардың десең, сол жака бардым деп жүрө бересиз. Постоянно solga basıp kala. Жакшы да. Özü köp yıl oldu solga baspaganıma. Ошого жардам кылайын деп атпайм. Медицина азыр кандай гана нерселерге жетишкен. Mayli. Эми сиз бу жерде жатып туруңуз. Мен азыр барып бут тап келе коеюн, андан кийин тандайсыз, э? Макул азыр. Uykunu bozat ata. Биздин пациенттер башка жака кетип калган го. Assalamu alaikum aksakal. Aleykümselam. Bu başkadan var. Oho! Bu tap geldin bu. Yo, aksakal mınday jatыңызчы. Çalkanızdan. Oo! Kulağına akıvalı çatak var aksakal bu. Kançaga çıktınız? 77. 76 yıldan beri juğul eken, amına kopşum. Aksakal bunu nimetlini operasiya kılmasa olur. Karаңыз içine irin dep ketip turgenler. Meyge tekmese ölüp kalası aksakal. Bunu nimetlini operasiya kılıp kiriş gerek. Bala çakağınız var mı? Var. Kayakta berdile de ha? Berdekisi de var anan. 3-4 Rusya'da, Moskva'da, Novosibir'de. İşleri jakşılı olsa gerek baldarınızın. Jakşılı o şaktan üycay alıp. Anan bir yaktı Bişkek'ten de üycaylarını alıp. Oho, anda aksakal 2 kulaktan jazaş gerek eken anda. Akçalar normalde 2 kulaktan jazaş gerek aksakal. Abay, oşunday balдар akça tağып atsa sizin densi olmuştu. Çok beni karatçı. Mağa kulaktın mine gereği var hazır özü. Oto muğkanla gerek de. Men ukup mineni kıyratmak elim. Vay aksakal, kulağın ukmaz. Koldan eşteke gelbegendeyin kulak ukkanda mine ukbaganda mine. Hem kolunuzdan gelmese de kaça uğup dursanız özünüzge jakşı da aksakal. Ukbay kalkanı jakşı mı deyim de uyku tınç bulut. Jak aksakal, tamaşaga okşayız. Bu jaman aksakal, meyege irin teyip ketse ölüp kalası aksakal, jaman bunu. Bunu nimedilini operasiya kılış gerek. Ek kulak, en bunday aksakal. Men özü bir kulaktı 20.000'den jasayım da operasiya. Anan sizdeki 2 kulağınız dışında 40.000 bolat eken. Ballar akça tağып atkanda görünü var gerek. Hem sizge arzandatып bereyinşi.
15.000'den operatsiya qilib bereyim, 2 kulaqtı 30.000'ge. Jana bir balaga ayttım mele baldarım oşonda ele kılgan oңго. Жоқ, ақсақал, құлақты немеден операция қылып olsa болбойт. Siz bir yerге жап тұрың, мен Kulak barбы? Ya, Жаңы kulak barбы? жоқ, ақсақал, жоқ. Өзін эле тазалап, жакшынака кылып, озуна келтирип коебуз. Өзүнүкүлеби? Өзүн эле. Мен барып инструмент алып келе коеюн, сиз кыймылдабай жаптыңыз ақсақал. Макулбу? Размери башка kulak салып коюп анан мен. Ayak eline cıldırıp gitti işte. Vay aksakal. Ya. Oy sizge pavizlo. Aha. Oy but kalbay kalıptır, kol kalıp kalıptır, kol. Bolaverer. Бұл таныш. Sakal, butqa qaraganda kol, men bir jol salып көргөн, бұл эффективный. Мына butqa kol, ордуна but kol salып koyuyoruz. Жақшы да. Ботинкаңызды байлап қоя бересіз мындай. Жақшы, көп жақсы жақтары бар. Ашты мындай, шуны айландырып тұрып, аш жей бересіз. Қаншаға шықтың дедіңіз? 80-ге ми? Дар аталғанға да жақсы болады, удобныйрақ. Көп жақсы жақтары бар. Так что мұны мен $100 қыле салып берем, қол деме. Мәлі. Сөйлештік мі? Маға бары бір. Қол, пұт, айырмас. Мұндай жатып алып, бірдегі олса шарт қармап қоясыз да, мұндай. Ақырын, жүре жарым келетсі мұндай қол. Қаяққа? Bu mağa gelgen ama. Ya qandaycha sağa kelgen ama? Bunun kulağı çirip ketdi, azı ölüp kalat bunu 2 saattan keyin. Operatsiya olsam bolboyt. Koy ver. Bul mağa kelgeni düşünböysүңбү ama? Kayaktan bul sağa kelgen ele. Kulak bolup atmayın bunu, kulaktan ama. Buttan mına men erteden beri buyaktan neme olatpayım. Qanday düşünüyorsun? Kulaktan. Tart. Ayaktan sağa. Bunu o bul ayaşatan bolat menin. Moskvadan dostum qayra-qayrası bunu qılıb atat. Dostum men senden başqa işenbeyim. Özün operatsiya qıldan. Ay var mına. Qayaktan ayaşatan. Bul men Kudam Toqtoquldan kelgen. Qanday Ey baldar, qanday senin Kudam? Bunun malları üylenirler gerek bolsa men bilem adam. Aksakal aytып koysanız onu şemeye tüttet. Kaç aylamay. Bu degen men balдар үйленмесе дағы мұның енесі үйленгендағы ошонун айтсаңыз ақсақал құда боласыз. Gördün mü tappa yatasın жалған. Men ayaşatan bolat buyaq. Ey baldar koy uruşmağına. Yok böke sen de tura şun de ne? Tura şun de. Tura şun men de akça gerek boludat. Birisi maşını algan men. 30.000 kalan oşon berip koyun berdim oğlum çukulap dur be. Men birinci taptım go. Sen birinci tapmayla özü geldin. Men taptım bu. Men kreditimen kim kutlat? Ey bala ey. Uqçu. Aksakal kredit aldınız mı lan? Yok. Anda jön jat örbeyiz. Qanday düşünbeysiz? Yok Boran sen de tura şun de. Ne bala? Sağa biremi jartır çek. Vardık sen ayınan boldat men hazır. Jalan uruş siz üçün oldu uçupa jatıp durmayız. Ey baldar. Жөн жаттап атам. Борон сен деле түшүн де. Өткөндө балдарыма той берип атам, макчы жок дегениңен, болуп турушун эптеп, ичине акча табасың деп, гаймайрыт болуп келгенде ревматизм экен деп сага жөнөттүм го мени жакка кылып алсын деп. Бая күндө эле мага деле бирөө бутуп алып келгенде жибердим го сага ма? Жок, кая? Ey baldar ey koyla. Uruşmağına. Aksakal turasını aytıp koymasın. Yok men düşünüp atam. Ökөңтен turmuşun çataq eken. Аксакалдан сурайын. Аксакал айттыңыз, сизге азыр кайсынысы важныйраак болот атат? Айтыңыз, ошону биринчи жазайын. Айтып коюңуз. Жоқ, аятыр. Мындай кылбайсыңар балдар.
Bunu yerden mınday bölüp alıp falan dedi. Sen bir canımsın. Ja aksakala anda bolbay kalat ama. Birce kulak beke ketip kalatpay ama. Ya Tura. Bir butunuz nar jaka, bir butunuz bir jaka Tura emas. Teң bolbay kalat, teң bolbay kalat. Anda mınday kılbaysınlar be. Mından öyle bürüm, mından öyle bürüm. Jeter oşa. Ja aksakalanan ortasından gayra jamayım dep dağı bir konkurent bolup keledi. Bayağı aksakala. Ja özü mınday kılınsı. Qaysı jagı göyrek oğruyt, oşor jagını jasaylar. Menin eş yerim oğruvaydı balda. Soğumez anam mine geldiniz. Yempirim ap gelgem. Anam bir kabinet kalıp girip ketip kalışıp çok. Anam bunu kravatına turgan eken. Sarçakanımın içine kıyşayıp durayım dep gözüm inip ketip adam. Hey ballar. Hey sizler mınday kılbaysınlar böyle. Ökönün bu gevetene karaganda Jönököy görüngen emes jatkan aga tuğandı kişi görüp gel albayt koga bir adam. Bir uboyunlu sekkene varıp albaysınlar be. Abdulda Imanqulov, Tanar Qurbanaliyev jana Boronchi Xudoybergenovlar. LTR Qo'mluq telekanalining qo'ldo'si bilan Jayqi es aluvdan keyin har bir aydan oldisi Aralashtın Azil tomashasi qayradan sahnada 6-7 sentyabrda sport turdosida Rahman Raziqovdan jangi dolgor qo'yqum so'zlar bordi ezgen tomashalar jana jag'imdu irlar boshlanishi soat 19:30 da. В общем, бүгінгі концерттің отвечающий менмін. Сен, мен ырда десем ырдайды, тоқта десем тоқтайды бұлар. Сен, любойын. Мұндай, ем келгеннен тыншырақ, ертерек кіріп антырақтан тез-тез отыру ола тұтуғандар. Ары-ары бас жүрер бей. Шапса отырыш керек концертке келгеннен кейін. Мен күшті спортсмендердің қатарына керем. Мен 2 жолқы дүйінен 2 жолқы чемпионымын. 50 metrге ташырғыш бойынша. Ya, trenerin kim? Rahman Aka trener. Ama gülme gülü. O Rahman Aka'da güçlü sportsmen bolğan o. Bul bağında boksmen zaymet etip boksga barıp жүрчүлөр. Anam Rahman Aka'nı içki vursa dile betke tevergen eken akır taşlap koydur boksta. Mına Xudo kalasa ordunda bir oturbaysın be brata ne? Oturbaysın be. Telefonun koyup koyunlar, hem gördün telefonumu. Öz opşun bu siz degen jaktırbaydı bir de sesirek. Koyup koyunlar aka telefonun brata. Hem özün olursa eldi sen adam yaktan. Sen aydı otan ben. Sen aydı otan onu oturgan he. Özün silosan eldi silam yerde eçeler apalar da toğalım he. Biz konser koyuyoruz mu çok kuzgay. Sen telefonla söyleşken mi? Olsun arap sülek he. Brat men sizge normal tushundirib otam meni. Tushundaymi? O'ynagani keldim bu yerga. Bar ekshashib so'lash telefon men. Telefoningni o'chirib qo'yib o'tirdim. Bu yoqda biz konsert qo'yibdi, seni qo'yib bu yerda o'tirib ol. Jo, bilet olib kir, sen bekor kir deb hech kim aytgan yo'q, he. Sağ şonda bilet ham olmaydi kerak. O'sha uchun kengiri yurasiz bu yerda. Kelchi bratam, kelchi. Kelchi bratam, kelchi. Men sözüme cevap verem, gelin yerge. Elden aldığında söylüyoruz. Gel beraka. Gel beraka. Erkeksin mi? Gelin yerge. Erkek söylüyoruz. Cöpçüm, biz konser koyuyoruz. Bunun söz söylüyoruz. Ve toğanlar. İşte konser görür, madaniyatı biliş gerekli adam degen. Gel beraka. Sen. Bularda siz degen jakmaysınız. Uka. Ütüktop koyam aytıp koyun, ütüktop. Uktun mu? Çaynayan gelin bolboysun da sen aytıp koyun. Anar gün jutqanda jutup koyam, uktun mu?
meni çakırdın bile? O ülkeniz bola o? O? Ayt koyun normal otursun. Ayarda otural kolum intip görgaysı bana artırlar. Anda nesiller görgöz bay. Sen erkeçi de meni çakırdın o. Siz çakırmayın başımı ökövün men. Çındak men siz çakır... Sizni qarang, meni qarang Burat. Özün söyleşem dedin o hazır. Men o narkını çakırgam, oturup al urjanlap deyişip atkanın. Siz mene söyleşmek turib, sizni tiktey turgandal adam mesige söz. Zdaroyozga işentas be Burat. Bizde ham bar siz bilan zdaroylar. Chaqirib chiqaymi bu? Chaqir. Erkakcha söyleyeceğim. Ketmaydim, ordunuzga turmay, chaqirib chiqam. Liboy urimda söyleshe turganlar.